Hi guys, joto lam so hanya hai ani channel lo hingke tini hingke desa hanya hai ketal video tu hai kya hingke omo hingke ang tini homemade cerelac nam nai hingke norok ani o video no paitha jati nai tungdi ang tam khai snam hingke homemade cereal ba cerelac hingke bono try and test ko khainya ne bodu rasa hingke norok nai tungdi ani o video no paitha jati hingke ani channel no norok like, share, and subscribe. Kaya to participate subscribe kaya kisa hingke norok support nang wo hingke paplong ke thui tong wo hingke bo thus ni na ang cerelac nam nai iko morok no ang tini homemade cerelac nam nai hingke iko pulo tongo mung dal, makhana, oats, tai dry fruit, walnut, kaju, tai almond. Hingke ang mo joto no oko yogi na bana hingke ang oro tawa wo iko mung dal yogi tongo pura khai bo yogi manu joto no eklogi but ang khai inko kaisa ke yok ha tam hingke waisa bo yok ha ke baksa munu baksa inko tam sanai kesa hingga baksa khamnai yaman bagai kaisa ke khlaisnai ne khlai tong khata ang tini kisakan khlainai tam hingga ke ani cherai sano saya try and test khlaina hingke ba ulo saya rok phanangnai sinne kisa ke khlaina nayo hingke kobo hingke tabo dry fruit yogi tongkha bo dry fruit bo kom khaino nanai tam hingke belai rekha ke bo mane ko toilet rok phan khlaima naman bagai kom khaino nagra kha o jaga o tebo ingredient add khaina khlaimano sabuk dana dalia rok runa kharimano tai rice rok rimano but ang khai je tongmani askan kom khain khlaisnai ne khlai tongkhata o makhana hingke onek chao health benefit ni bagai almost zara dieting khaine rok bo saimano hingke omo belekino asak taste tongya but health ni bagai chama bagai omo angke sakbang khinda kha hingke amko oats bo belekin chawo hingke ang ko yogi na bakhe pura joto no hingke kaisa piang na jao kha hingke ang omono eglogi grind khlaisnai ta pura kaham ke powder khlai ang omono grind khlaina nai iko ang grind khlaibe kha tabo kha ang omono kaham khlai sangkiwi nanai hingke iko bo budul tongmai kha tamni hingya ke ang o jaga o walnut namani amkho to oily adiba oily ni bagai amti butha phaingo but kaham khlai bono suprui nanai suprui sangkiwi nanai tabo hingke ang songsinai hingke test khaina bagai iko 2 chamus nanai tui kwchango no rirwnai hingke tui kwchango no mono kaham khlai chamis bai haike mix khlai tarpore ang gas box rinai iko kutugui tongkha kaham khlai norok oro milk add khaina khlaimano tai oni flavor na khari mano hingke tai je tongmani hingke ang oro dibba o dai rekha container o hingke iko ani asung no hingke omono bo 4-5 barsar o saono kisa sasa rakhina bangi thango eri phayo ta tui kutungo songka kai tabo hingke ang songbai kha iko naisingdi bom haingkha pura kisa ang asak sakan khlailia bo saimang laksi first time ni bagai Bang lalu sudah. Bisa tidur boh. Kata. Bisa lupa. Dah tolong deh. Boleh cari. Tas kan project tas apa banyak. Tam nih. Nice kamu.
nih. Deh. Ini kakak hewan cuma di mulai jangan sampai capek. Masuk. Gede. Sapi. Mình chỉ muốn gì không, có xong rồi chưa mình gì không kìa. Nhưng chào bên nhung. Tabuk ke papu busani parcel sokpal jauh kha. Omo hengke bina na bono pair mani. Toy cam sofa. Bahain sakha chikon na khulobin nai gana. Ini kan chikon susah. Hah? Di store nantung bisa. Wah, ikan sih, asap dia. Chikon ya. Chikon tuh. Mencung lagi deh. Rasa aku dari. Bisa ya tinggal soalnya tahu nak. Sakit dikit bisa kayak gini malah. Sapi, kata lima kata aku. Ron nih. Ron kasih ron deh. Ron kasih ron deh. Ron deh. Tete. Kalau. Nah. Biasa ya aku punya nih, aku cik khai. Ini sih. Tapi mak. Cái yum gì cho yum đi, yum đi. Cái yum đi, yum đi. Yum đi. Pipi thì gai sao phải pipi kè. Pipi kè. Gang kè. Pikachu. Bentuk apa? Pikachu. Hai cái đâm này Pikachu. Tamam baba. Oma. Nasi betul tak? Sini sikit. Testor kakak disanggun. Pikachu. Waktu apa? Untung tuh Pikachu. Mesti ke bawah. Pikachu. Tabuk ke bobi ne sofa ke tala asuk mase asugai mutri se hajak tong shu thuna mujung jage aske comfortable ang jaka haita bo hamjak su ka mama bagai ge tinin bagai asung no hinke norok ani video no like share khanya ta pog dia tai subscribe khai de bye kwtal video malai finai